muno mutegeri wa Meru TV tariki 13 cia mweri wa 10 mwaka eno turi wa 2025 muthoni wa kiramana atuito kunenkeria cyo tuna munanili wetu wa Mathitho Paul Ngujiri re chithirete chikarika kaunti ni yetu ya Meru ome ya Meru na kinyathe gurune yetu yonthe ya Kenya no tukaita konthe kwira ndeto china uthibo mwiru wichi wata au kiri Meru TV tuthiaterege mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda kugwata ii na ingi inyingi tukiambiriria nirechereketie kuringa biongo bya ndeto kiri metha yetu ya ndeto ruare ya Meru TV oro nende ndwangichio kare kaunti ya Meru ibo betu kwithira baki wa tabangi ya mbecha itikunira ngirima na muwanja ya 50 irane nde chikugwati na twana twili twale kamoka myaka 17 na kange aka myaka 15 na baile babo karingari ne ya maua shark ira yomba kwithire kiringa matatu kuma Ntereche Nairobi weta Ntereche ya Meru nende kuringana na county commissioner wa county ya Meru Jacob Auma awete ochonkoni abuketa na mbere kumba kwithira bukibwidwo bokwana kenda kumenyiba abo bakumbete kwithira betu mana bana bangi onto burabu batumite nende ana baile babethira bagikirwa mpine kendo chonkoni bweta na mbere na kubwidwa bokwana mutugi wa Kiambi ni mwandiki wetu wa ndeto na riboti na ukinyaniria athuganirwa baire barani yare ba kurobwa myaka 15 na onge 17 ni bekiri mpene ne abitha ba Boris ya kaunti ya Meru batongeretwe ni county police commander Patrick Lobolia ni kira Boris bagweteke ne bobara tumikite gukamata bangi gweto ni Boris bagitumira ngari muthemba jwa matatu ya kampuni ya maua Shakire kumite Ntereche Nairobi itete maua through intelligence reports. Our officers, our detectives from this county were able to intercept one vehicle, a matatu vehicle, which was ferrying 11 passengers on board. And 2 of the passengers were used to carry the substance which is here. This is believed to be cannabis sativa, 25 rolls of a street value, estimated to be about 750,000 Kenya shillings. Ara nawe murungamiri wa rwangi rwa DCI ya kaunti ya Meru arombete mwingi kugwatana nabo kwithirwa makarika tajaja akiuga enyange ne banjerete gutumira na banini kire ukinyanira mawenyangia jao. Let us all join hands to fight this menace. We have information that some more vehicles are still very the same luggages on the way, but our officers are on the way. We are very alert and we are up to the vote to stop this menace. Nawe county commissioner Jacob Auma akiuga ni bagwatanite na ndwangi cionthe ya kaunti ya Meru ni kenda gukandana na ndawa cia mbogita ira kugaire kurukirwa ya kaunti ya Meru. Meru County imekuwa ni conduit, yani ni barabara ya walanguzi. Tumekuwa na bangi ambazo zinatoka sehemu za nchi jirani zinapitia maeneo yetu, Mutwati, sehemu za Lare, zikirujia pande hii, zingine ndizo zinatoka kule zimetoka zinaingia huku kwetu. Imekuwa ni kama uwanja kidogo umefunguliwa lango la kuingiza miadarati, hali kadhalika ethanol. Na hili ni jambo ambalo wananchi wametueleza na sisi wenyewe tumevalia njuga kama kamati ya usalama katika gatuzi nzima. Na tulisema ya kwamba maafisa ambao wamekaa hapa kwa muda mrefu kiasi ya kwamba sasa wanashiriki biashara hizi za danguloni, sisi hatukai na wao hapa. Wataondoka wakafanya dangulo zao kwao kwa sababu hatuwezi kuishi nao hapa. Na tukasema ya kwamba tutaweka juhudi na mbinu zote kuhakikisha ya kwamba tunapambana na hali. Kwa hivyo ndio nimeambia sasa huu ni mwanzo tu. Ndio mkoko wa alika maua bwana, bado mwanzo. Tayaona mengi. Hawa mafirauni tutawasambaratisha hawa. Nama namna gani bwana? Kweli sasa. Yes. Officers on the ground and we are working on these things. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi. Iboya muno mwandikieto wa ndeto mutugi wa Kiambi no tubo twambiriria ndeto cia Meru TV oro na njira ikinyanirite nyuma ya rigitani abakuma county ya Isiolo kumba kwithira bakio makwa mieri 3 kana wika mathaga yo ya rutingwe kwa mieri 3 na riru ari betherete bekaranthi na thirikari ya county ya Isiolo na kwithira bakiwatanira ara barite na bakubonende baiti yari gucoka ngwine ntuku ya Alamisi akethira thirikari ya county ya Isiolo igetana mbere na kumba kwithira ikingia wira ne burabethire abagikanira
kuringana na chief officer wa Kimbomwere akaunti-ini ya Isiolo wijikene ya Daktari Mohamed Abdikadir nende augete thirikari ya kaunti ya Isiolo igatigira nende Kimbomwere ibokomba kwithira bukiagirithwa na njira enene. Riboti ya mwandiki wetu Wantheto Mwende Olaibuni. Kwa majina naitwa Dr. Mahmoud, Chief Officer Health Services, Isiolo County. Leo hii tuko na furaha sana kueleza kwamba ile mgomo ambayo imetuchukua muda mrefu katika historia ya Isiolo County imeisha. Na hii imetokea na sisi kuja pamoja tukiwa tumeongozwa na chairman wetu wa board ambaye ametupeleka vizuri. Na kwa leo hii tunasema kwamba tunatangazia wananchi kwamba mgomo umeisha na katika masaa 48 wauguzi wote watakuwa wamerudi hospitalini. Kwa wakati huu wauguzi wamelilia maslahi yao ikiwemo promotion, kuandikwa kazi wenzao na maslahi nyingine. Na sisi kama county government tumechukua jukumu na tumeajiri wauguzi karibu 50 na promotion yao pia tunaendelea kuwashughulikia. Kwa hivyo sisi tumetekeleza wajibu yetu kama county government. Historic moment. For the last 2 months these people actually put down their tools, and in the next 48 hours all our hospitals will be fully operated. Secondly, issue of promotion, this one should go to all our staffs. We will do it across the board. It's not only nurses. So clinical officers, our medical officers, our specialists, Department of Agriculture, Livestock, and everywhere will make sure promotion will be there, because we will prepare a supplementary budget. This thing will, when we talk about promotion, we are talking about money. Otherwise, we are advising also our staffs, make sure they should go back within that 24 hours, wherever they are, because these services are required. And these services, we are saying services given to mankind is services given to God. Kwa majina naitwa Martin Muse. I'm the branch secretary Kenya National Union of Nurses Isiolo branch. Na tumekuwa kwa mgomo tangu tarehe 8 of August 2025. Tumekuwa tukijadiliana na County Public Service Board na executive tangu hiyo siku mpaka wakati huu wa leo ambapo tumeafikiana ya kwamba tuweke mikakati za kurudi kazini. Hivi karibuni tumeagree itakuwa Thursday. Kuna vipengele ambazo tumekosa kuelewana, lakini tumeelewana na hivi leo tumeweka sahihi kwa hiyo mkataba. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha wauguzi. Hivyo mwenzangu ametangulia kusema ni kwamba wamekuwa katika mgomo kwa muda mrefu kutoka mwezi wa 8, na hivi leo tumeweza kuzungumza na kuelewana masuala ambayo walikuwa wameyaibua katika ule mgomo. Kwa hivyo ni kuwasihi uongozi wa gatuzi la Isiolo ya kwamba vile tumekubaliana kabla ifike wakati wa kwenda kwa mgomo tuweze kutumia ile tunaita ADR, Alternative Dispute Resolution Mechanism. The key factors zile ambazo walikuwa wana demand sana, walikuwa na demand shortage, walikuwa na demand promotion na reintegration. Kupitia kwa chairman wa Public Service Board, kupitia wa CS, kupitia CEO, tumeketi tumeongea, wamesaini hii ambayo tunaita return to work formula. Natoketa na mbere na ndeto chietu ni ati nendi akariwa kumantere chiantu betu na barba tumairanda rasa ya kalule pachumirete na mudhuro yo munene araba menerete MCA wo wijikene yankunja maore na thirikari ya kaunti ya Meru iratongeretwe ni gavana Mutuma Ntwethinkia bakiwe nende kuma bo batonya wathani ne rutero rwatu betu rwithirite rutinyuma muno na witi na mbere bakirira bagwete barabara cherutero rwiti okulukirika araba gwete kinyabe no bwa kaitene karagu kaura ana bo bagita chukuru ina bakethera baikulukira riboti ya mwandiki tu Wantheto Mukiri Onkonja.
ni akari na atori betorera Kalule baumirete na muthuro yo munene na kuona ni kuria kwaniro kwoni utongoria burinteriji burabo MCA won wenkonja maore bakwati baki nkonja maore kuyani na waziri interiji na kueleza demanto ya ndaraseji na burete ngeri mbesa ende munkadhai batomba kwethia bakiona matunda yo musemaniyo na ndarase itomba kwethia kinye ikibwethwa ende ni bongo baibwethiretie ndarasa ya mitehira bakilaira bare bure kari no to nikura ni etengero embesa ende kae kiura ni etengero embesa ende na iteko ya kubwetu anto be batirereo anto betete arwe arabele na ko inyonge betete tuko twatura toeta twa muritaroine ende nkoro bare ndi bachini etengeri embesa na mangau iteko ne bwethitu ni kuende na ruterero kwina tari muno tubarito baita sukuru na kukwera atari no ndoretu titeitene rambura kure ita twaria o na waziri wa county aitweleza ura bana MCA aitweleza ura tutengeri mbesa cia kubwithia barabara turero barabara ni tengeri mbia cia kumebwithia kuma Kangara ala na Iruru mwanka kwina Makiani na karabati twegirito itwe ikarabati imwe itwe ikarabati ire Kalule ndarasere ara kuitanio weta na Iruru skuru na witiento betwe lakini batu tutona na njabwira nene bile bindi aritie mwezimiwa kinye MCA no ntura we na o twaero teste ugotenjundi atobwetheria ne anto basia ya neto tobwetheria to meambamba to kuneka tokawa ni bawete ate anto baba ingene bombete kwetha baita na roe kirindaraseye nabo onto kwetete kura ni bakuende ndaraseye no batibu nene kiri mutorere yo kuromba MCA wetu na nene beye bolele barabara yetu no nto batu twithinene tio twikara yaka tuteba area nto betwe no nto kokia kura ithinene anabari kwa kara yaka kureta uteinya muntu weta inya kantinya kura kintu ndi government tio toleli nikienda tutethwa no ntwa ikurua bionekanga no ntwa ko ina twana twetete na rumwe no yu ko wende no mwanka toleli county government yetu ukilukira MCA wetu but very over tutethia ntwau kuke akura mbure rwero ruma kuntu kwita walare ruke na manjeka elo ruke ya mwanka rukeira kira mwathi ruke anjentu beto kwatuka rwinge imuno no rutumbo keleka na njabu skuru ere ao na Iruru kwina secondary na primary na ritoko ke akura mbu abatona bioke labio nikatobwetha tia o kintu nyumara chikandala chaka uke ya ka kondo ruka eta nanga toko urie njira kuthio lungi ari tonje ntobeto ko nkoromba nkoria batu asitwero mbese itotengerire ka mbese usietire ko kana ciaurire ko ace tokwani meagele to kwero bou na ore uno katona kinyantu kwenge ndona ndaracha ete kuringo mbisa no katu ya tokero engineer ko ya tokona ntobe ete kuringa mbisa no tuteke Rwanda zatwe ke reporter Meru TV Kalule antobeto kiongo egembe na mbita mukiri onkonja Ibo ya mno mwandiki yetu wanthe tumukiri onkunja kumantere chia EMB tugicoka akaunti-ini ya Meru North nende bamwe batongeria na bamwe bakari akuma akaunti-ini ya Meru bachumirite na kuria atongeri bareke kuringa siasa na mirandi ile kumba kwithirekiretwo ntere chia Meru ni thirikari nene na bareke kinya kurwa na mirandi yumwe yuri wako kugarwe rais au kaunti-ini ya Meru akariwa bakiari bagwete nene mirandi bakwithira iki ya kaunti-ini ya Meru yatuma kinya thukimbithe babaingi bethire bakiona ngwino ntu ikomba kwithire ikunura kana kurura twanya atwangui amona kinya utigira kaunti ya Meru ni kumba kwithira ikura batwe atukwenda kuga Meru ni Evio City kinya Nakuru isete kinya Kisumu isete batwe kinya batwe Meru ekasete ikogurwa ke batwe nonto kinya biashara cha Meru igapanuka muno na mantu ja mengi ja Meru nonto tugwitia level engi ekwasete nonto kinya maendeleo kinya mbecha ireke ya county ikongereka nonto re tukwasete na ndi tukwira kinya pinsani barabo pinga na hizi tegitare opingana na hizi tugwatanire ni twinde tweje ya motori ya Meru twari mugambo jo moja ntigiri nonto neke na hizi maendeleo gara William Ruto sukumana aja tukamberio ja pinga bena professor Kidhura Kindiki tubati oba support da hizi nonto neke nonto kinya Meru ena theri na nonto thereje ne yakureta mando ja Meru cha kumevia city nonto kinya into bibinge nonto ngogira tukwinya ngogeiteku ikethwa chieku nguge nyingi sana na biashara chetu cha moteri
ikethwa chipanuki mono nontu kinya atari bakenda kuja kuona kinya mbitira twena chiaja nontu Meru ikasete bonge state ronje antu bokara bepinga batu atugi atiri sagana kinya ya kimwitone aja Meru kinya juno mwitu nontu niki etiomba kwa angi ikwenda antu ara kwena karera kena karuo gakega nontu kinyara president yagakara gutikwenda itumare bia mantu ja maingi lakini au nio kinya bunge betu nio gavana betu nio kila mtu bageta bakariria mantu ja Meru antu atukamatana gwita sagana nontu kinya michetho era arare aja ana baretera ko mutumbuzi sagana lakini ekiaga kwithwa stage road ni raki aja Meru bare mutumbuzi aja Meru na tukomba gwetia maendeleo kwa wingi nontu president William Ruto nendete Meru. Maana kwa sasa unasikia tunaenda Sagana ama pande za huko Nyeri, tuna travel na kutumia a lot of expenses kuenda huko. Kwa hivyo State Lodge pia itainua kiwango ya Meru yetu. Na wakati pia rais anakuja na delegation yake, anajua mahali anaenda kuongelelea mambo yetu. Kwa hivyo State Lodge pia ni mzuri ya kwamba ikuje pia itengenezwe. Kitu kingine ni kwamba mambo ya State Lodge tusiyapinge sana, maana tukiyapinga ya kwamba hii sio wakati ya State Lodge kutengenezwa Meru, tuingize fedha pande ingine, huenda tukapoteza. Afadhali tuitishe yale mambo ambayo tunaletewa kama city na State Lodge, hayo mengine yatabakia tutayafuatilia baadaye. Lakini tukisema ya kwamba wakati huu hatuna nafasi ya State Lodge, hiyo fedha ielekezwe kwa priorities, huenda tukapoteza yote na pia tungojee kwa muda mrefu sana. Mujumbe wa Chuka igamba ng'ombe wiyekene ya Patrick Munene na chumirite na kuri atongire batharaka komba kwithira bakirutira akari anguwe kuringana na nkuruki gukinyanire wirane borobo mbere kwithira bakibekire ndira babaromba kura nonto kuringana na Patrick Munene ari wakithurano gakinya antu bakomba kwithira bakiringiro kura kuringana na nguwe irabethete bakirutira akari riboti ya mwandiki wetu Gwanthe Tondagara Waiguna. Mujumbe wa Chuka igamba ng'ombe Patrick Munene aretete mbeto mingi gutigeri bakugwatanira mo na kwibikira hinya na njira kwebungana ikundi ni kenda bomba gwitethia Nitwani matutungire ni ikundi ni mundu natige gwitenga turaga rwenga mundu natige turaga rwe ne bisi ndimo ga contribution ka unikareta gathina tika muntu lakini tuwe umye bururu at least umikishwa kwina bantu githete ate agabatu agere na urete ntongoria nthura gutigeri bakurutira kariwira wamwe na kubanengera gitio nontu kagita karaba baringire kuri bo babandikite na nitutige gutika gantu matharakani thina Chuka gamba ng'ombe for granted ati twarutha muchemanio na twakeni antu na twamabanga muraini tukabanga ni sawa nitubate kumenya kuna rina miraini na mauntu mangi kuri ndi muntu agakinya gitini kia Ngai aurwe we wari muthure waruthire ate warutongoriani na waruthire ate ni chantu matemenya iteino ni githaitwe kiri twingingo mutungeteri na tugachirithwa muthenya umwe ukaurwa patwe ungo kunenkera gitiri nontu ni Ngai unenkanagira indo lakini kurwene gwira kiuga no anenkere rina ugatiri wakwa no anenkere no ngimunenkere we ukunenkanira na inti no mathuranaga no tongorio nenkanagirwa ni Ngai gintu gia kairi no amende kuthomithio na ciaca mamari ciacani ati antu mama maturutagira wira nimo matutethagia ati tio tumatethagia kire funonto makere bana muntu aringirwo ambe rutira antu wira makuringagira rubia no tikumaliva kani mulumia maire na longa mutikambugerie ukigwa nte kuruta wira mukambugeria lakini wewe angeruta wira mukandingira ke Patrick Munene Mujumbe wa Chuka igamba ng'ombe arete mama kagitaga kunenkanira tenti kiri kundi bia location gitareni wandia mugwe irabandikithirie kuguriro kagitaga ketho kia rothekete ya gukiri kundi bia kurunga mona mbiombere wandia karingani Chuka igamba ng'ombe na ketho gia tongoreti Mwangi Kionjori basite kuri barandu ira twaruthire kuria Chuka town muthenya twaina Kionjori muthiga twaina Kionjori Chuka town twamwira tutangire kanyamu kanini tutethia ikundi tuona kanyamu kau tukaganga wagikundi kirumwa ngangiri 10 ngangiri 30 unutu ntu wina bata tiga mbia inu itumiro tukagitate koguo ni ndathie ndongera mbia inu ndauga tugurire welfare mwemwe welfare 28 magema ma gwikarangaga William Samoei Ruto Profesa Kithure Kindiki Chuka igamba ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna.
Ikilokete ndeka 50 nyuma thaa imwe cia woro kumba kwithira chirwa marono mwandiki etu wa ndeto ndagara waigo na kumanterecia tarakaro atwigira gatante gicunci ketu kia mbere akiandeto cia Meru TV oro keta kuraya na tutucokerete na monene letu wa mathithi ukikunekeria ingi inyingi. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Odi anto Meru County Tharaka Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionde bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato siri na murio tamatanta jama sono jagi empeke oki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia ntu nukwenda track kana ngare arudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwajania muna mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko yegitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matuna kinyamanga nyoni na nthenjo mo gutoneka engeta eji Thimo namba 0725 170 744 withiro gicigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Watoke ni kechunchi ketu kia biele kia ndeto cia Meru TV oro ikiloketie ndaika 50 na inya nyuma ya thaa imwe cia woro kumba kwithira chirwa magechunchi ketu kia biele nkurikanu wita na mbere no tuthiatira kimitandao yote yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV amono kinya tuthiatira kiri Signet na kinya Pang Meru TV kenda kugwata ndeto ciondire ciukarika Meru omeya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya tugeta na mbere na ndeto cietu ni atinende Anson Mugo urane RO wa mterecia South Menti kirobichi yithurano na mianka na chumirite na kuria mwingi beta na mbere na kumba kwithira bagicyandikithia ya ringi kura akiuri kinya thukembethe barabate na ibande bachumire na kumba kwithira bakiyukia ibande arabwete nende mwankira nende akire thukembethe baberu barabayukiti ibande thukembethe 45 riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Nawe Anson Mugo registration officer kiri obisi ya ithurano na mianka South Menti no retia yuthi bagicigo mbunge giki kumira na namba inene guciandikithia jaringi kura unto ugite bari obisine kwa nkurukia biumia biere na namba ite kumira inene. As of last week Friday first week the total registered voters were 45 which is
far below the expected number. We hope that this number is going to increase as we reach out to the voters who, or the Gen Z particularly, who have attained the age of majority. The age bracket is from 19 to 26. Nkuruki na ugite obisine cha ibande kwina ibande kathumba bitejokitwe ni ene na nande kuboria ni baumire bajokia ibande biu na bachiandikithia jaringi kura. We have quite a number of IDs that are lying in the register of persons where the IDs are being issued. We also urge the people or the owners of the IDs to come forth and collect them and register with the IBC. South-Ment is largely a densely populated sub-county or constituency. We have a target of 3,298 with this particular CVR. That's being the 10% of the total target for the constituency. Nara kirekeria ojo oritia yuthi kumera mbere ntuko chithira nikenda gutethre kwina muraini jo munene ndaika ya mwisho. It's also important, we also ask them to not wait to come the last day. We encourage them to come mapema ndio best. Our offices are open from Monday 8 a.m. to 5 p.m. every day, other than weekends and any other public holidays. Registration is only taking place at the constituency office, which is located at DCC office, Kaguru, and we are requesting that those who have been informed overhand about the exercise to come in large numbers. If you happen to come to Gobo Market, please pass by and have your data or have you registered as a voter. Nkiripotera Meru TV Beta Jeff Wagitumam. Buya mno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma irenjire moya kutiera andukembethe iba kureka kutumira ndawa cia mbogita nende mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania West jikene ya Daktari John Mutunga na banganite michetho ya mibira ya maguru ireregeri kumba kwithire gichetherwa kienini kia Uru Stadium akiaria wete nende kinya michetho nitumite antorume bakomba kwithira baki yamwe na bakethira abakiaraniria ampangara tunuro bakwithira betri manachio uturone awete michetho ni utira ndukembethe ni kumba kwithira egiokira arawete kwina mibango kathomba ya utira ndukembethe ibakomba kwithira bakiukira imwe iri kwa achethi nguchio chetha na kinya kutigira bana mibira ya kuchetha ni riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Ntuko ya muthia ya ligi ya mubira ya Tigania West runguru wa mubunge John Mutunga riu michetho yene buthiritwe kiani kia michetho kia Uru Stadium mara kiaria Daktari John Mutunga kwa njira imwe yo chemanithia antu arume gitumia kwa batithaira bena kanya kanene ko chemania kiwa ni kwithirite kwina ligi ya antu akana baeta na mbere kinya boko watu ambaru Uru Stadium nio stadium era tukwanio nene kabisa Tigania West na nio tutayarijite machinda ya FKF mwaka yo ya 2025 ikwithite kwina tournament ambire kuma grassroots mangaba ite mwanka rwaliro twina finals yakona kiendike wakilela wakile round kiyo yori arume na arume batite manake muno arume batikundi bate merry go round lakini kimichozi bakumira na jirenene bangire kuwatenera na FKF ikenda twa sponsor machinda ya ligi yo mwaka yu kera tumba kureta andu atungetha tumba kwaraniria abo rwarite na finals kera tumba kuona no ketha achindite urashinda kwina trophy kuyoshindanirwa na kwi trophy ro number 1 winner first runner up na second runner up na pia kwina monetary awards. Akiaria Mutunga na atariritie mitaratara kathombera kubuthia na nikenda ukiriye obia michetho kirimbe umbithi akiwa na mberiretie kubuthia ciani bia mibiro amwe na kwaya na into kathomba bira biendekana kiri michetho Tigania West strategy yetu ya 2022-2027
ifocusite kabisa on youth kwa ile na tatumba kuiza kwa tana youth ukuria antu beto bwega. Number 1 kiria na barani ni kabisa ite datu na ikaro bila bitongeretu ni mama constituency kana first land constituency nikenda bakomba kwarandia mantu yo bomba kwelesa nimbi webakoni mandara tuzomba kwarandia bana antu banene na chikao gibetite kuthilonga kid around by meetings during the holidays and the kwa be around 2 next year. Number 2 kiri michezo itukumya challenge nene ya anaba youth ni kwaga mibira ni kwaga nguo ni kwaga iratu na ke team chondira tu na 20 team 36 teams ito chore the uniform chonde irira chada actively kumatuko kwa mbere ni ya chio cha richi kwa eliminate manga kinya team 16 ndio cha tiere kuma turadiri ke ito aditari kuthithia chukuru ken ke chukuru yeto abarimu turadiri ke last year but one this year ito kuthithia ito adire ke ni kya Kamu primary school na right now ito kuthithia ke ni kya Mwitho primary school na tukaendelea na kinya ken kya la chadurio kya Limoro yako kimu wango na kuthithia tuithia chini weekend vya tambarari alafu ikaanda nyakini kenda na wakomba kuthithia wana ntwa yao chedra na yakabo boteani akiaria Daktari Mutunga na ureti antu bawendi boya ochumiria no tethia kirio kiriye wa bibi mbeu mbithi akiwa kaita karabaro imichetho nene batetha cia muno kwebana no tonyera wagagia bokario amona ndawa cia mbogita ndana bachethi bakwe bo mantu maingi muno botumire ita leona njirenja baketha bena fienja na bakethira bakiomba kushirikiana na kumenyana kimantu positive antabethira bai aindo bai awita ngwete sawa na ite cieni aki inkume ya CDF ne supporta youth lakini ndiko na challenge kidogo non tumbejiresha supporta youth ichetere kuchangia kiruterero kwa andamite chongela kitira ya environment na ito ko tuita ashikandao bora ndeba ino uwezo kwa support team yei watu support kurana ba uniform na ira tonika bakamba kudawena michezo nikera tukomba kuona talent akiaria mumbunge wa Kuoloto Dorothy Muthoni na akathiteta lera mumbunge wa Tigania West John Mutunga ria kubwithia micetho kirimbe umbithi akiwa ni njirena na yotiela na bane bocielewa na iboturo bo bura kwagirite ndatega numbers cia nthuki mbithi ira ikieni giki ari na nthaka baraba ikieni giki na ndaciuria kiuria kimondoria kethira te mubira juju bekete anarua ina nthuki umbithi iringithira iri mathajaja kwou oni angushukuru muno na njire mwanya muno Daktari Mutunga ni untu bwa ithugania riu ria kuthugania tuona kenda youth betu tutiraramika tukiuga tutikumenya ina bakurira mibira ni njira imwe ya kuba occupy kuba keep busy gutuma ba interact abange gutuma bomba kweja baranirie na bange na bomba kuona value ya maisha jao ni untu bwa mantu yara bakethia bakithithe in those few hours ira bakwithia bagi interact na bange. Kiripotera Meru TV kuma Tigania West Mbita wa Mwende wala Iboni Iba ya mno mwandiki yetu wa Ndeto Mwende wala Iboni no ntubori boti una njira indiku tukete na mbere na Ndeto chietu na tinende gikundi akiraba chieta mbunge la mwananchi bachumire tena kumba kwethura bakyaile mantu mwanya ethetere karika akaunti ya Meru na kinyathirikari nenene araberekerete kiara akire baraba kuregana na wetu na mbere badrikari ya matora na kinyathirikari chia thirikari nene riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga O kairi bunge la mwananchi aja kathetuni Kameru ni bombite kwithirwo bakiumira aria bombite kwithirwo bagikatha bamwe na bainyiria bangi nkuruki kera keimena kerekera muthikari nturi na bachoka nkatho cia mwanya cierekera mutumantu ethinkia na munini owe Linda Gaki Kiome. Kwa majina naitwa Vitalis Ontita, bunge la mwananchi Mbwese. Tutam. Tunasema hivi. Kwa agriculture minister ulituletea fertilizer ambayo imemixiwa na michanga. Kwa hivyo tunakuonea 18 na ukafukuzwa. Ni aje unataka ugavana wa Meru County?
Tukikupea kaunti ya Meru utameza uimalize kabisa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba ni mbweze ya Bwana Mutuma Ntoithinkia na serikali ya Samoei Ruto pamoja na His Excellency Professor Abraham Kithure Kindiki. Kemari yetu ajako Bito Francis Mugambi bunge la mwananchi na turuge mbokse 2 term ankwenda kura DMK yojo DMK ogwa oture we MCA na ndi ogwa no nturanyirire na wauma kiu na ndika ututaikira watutaikia batutenyiri etho no nyiri kira na batumiro itukuromba ithro city no ntu city ejana mantu jayo no ntu bwa ikinya mbecire tukwe account miro mbeca igaitia na maendeleo ya ketho jengi imono na nkuira uju kinya giteki ya senator kuromba tutekwa no ntu bwa mbere kinya giteka MCA nuje kawa anite na kinya giteka senator ankuira amiro bakandi MK gite no ntu are jo tuira one time no ntubwai aja miro nyumene miaka iri turari gitumene gitikwenda muchetho lakini tha hizi miro enathere na mutuma agotuma miro na Linda Kiome na deputy governor ko Linda miro batu tucokeria miro nkatho na tubere ibakarie thirikari Mutuma Ntoithinkia na batu miro ngugine gwitwa na tuge baba kuga one time batu batuikia ki one time batu thirikari niyo ina maendeleo ya 2 term barabara stima irachi bi iyo tukona na cibitari kenda tutho tukiuga tuta ogwe chokera kiria miro uge sorry na itukuromba tukwejere ciejete kana ithatu wire amiro sorry nonto ogwe no bati ku apologize uge msamaha nonto bokuga Marioto Mbito Newton Murethi kuma na arankabone oni ngweretwo mono ithirikari Mutuma Ntoithinkia wena Linda Kiome ambwire ibogwita nguge bwega na bwa makua impecia mbere beja mbere twaringa Marieto Mbitagwa Caroline Karenji oni nkugwirua ndi Meru ino ntu batu ekuru especially ke Linda wetu Kiome inkomora ibwega mono nonto batu ekuru turaete nandi tutarai na heshima lakini kuma Linda Kiome agutonya thirikari ne Mutuma batu ekuru twe na heshima inyangira ondine antori bakuona at least kwe onto kwendelea oni nkwe nimba kuona batu tote ekuru bando twe anto kwe anto twe na twetete oni nkula Linda Kiome endelea unikire ambejeta kuga ambejeta gucokia nkatho ithirikari yetu William Samoei Ruto na Kithure Kindiki itukuona ngugi cia thirikari ngugi nthongi sana barabara cietu achie almost 90% kuthirwa aikuthirwa buru na ndi baba otinda gutwira tuskize ground ire kutuskiza na watu itu tu ground ine turiuga ikathandra kamero kambiji aja ki uju former MCA oruire rwarera Bwana Karembe ndenda gukuria kiuria atiri ituronere otetera siwenji mono na tutikurega gutetera siwenji mbati ndenda gukuria atiri miaka iu yonthe okara thirikari-ini no ntondonere ukiuga Mutuma Cup kwani huku unataka Mutuma alete hii Mutuma Cup na unaona vijana wetu wanafurahia hii kwa sababu wanaenda kufanya michezo na vijana watapata kazi kankuwira atiri tigana thirikari Mutuma Ntoithinkia nonto siwenji te thai etikare ura kana urenda mbira ri urareke mama siwenji iraririana na inso thai ke Mutuma iro koja kuga siwenji atiata iro ikirwe semoniu itukuonerete 18 na kadha no remero iro rwarera tigana thirikari Mutuma Ntoithinkia Ezo mbetawa kituma Lawrence ya turuka 2 term tu mbunga la manji 2 term so kambere metheka o mingi wokuwa MP betu bakwale kana thirikari yetu na confusion kuma ki president kan kwere metheka thirikari ji neto methezo mpanko thai John Togwe wa LCS imbio turetere kintu kiambe waya fertilizer hoturetera maiga thai rogo tu kware mingi wekala kuya ni yokwambiria na minga so metheka ntu tukwire ko gacho cokera kwi chokera kuyo ntogwe mandu guturetera miru tutinajo na batu liuga thirikari na jau nijo ndarikia kwithirwa nkiona na nkigua Mbita MC Mwitonga aria ngukarikire mbunge la mwananchi Meru TV kenda kinyuma ithile cha woro kumba kwithira chirwa mariboti ya mwandiki tu wa Ndeto MC Mwitonga yatwikira katanta Ndeto atia Meru TV orori kana ni Mbita wa Muthoni wa Kiramana na mwanene wetu wa Mathithio au kari
Paul Wangujiri turimana Kenya 3 na ndeka 30 kiri ndeto hii na inge inyingi na ngekwiribo ya mnono ntubutu thiatira na kulukutira ndeto Chemeru TV chikumba kwithira achi kinyarira na njira yagirite kiri mwerekere na ringi bicha twabuchukire nkatho cha mwanya.